Lamang kada laku, Cong. Iya, Pak. Bah, kalero, Cong. Iya, Pak. Iya, mayu, Pak, mangga dia. Iya, Cong. Teng-teng. Assalamualaikum. Salam. Yuk muntang anak si situ mereka nak cek pelak ke lainan ben mat tinggal lakon pas karote dunglong molong ceil kamar tak laka leka sarang walet cok kacong Udah apa, Pak? bedapang beda kapal terbang lebar di atas genteng rong tuli minta pese pas karo lako tidung melolo kaki mat tak tudus ke alen ya mun alen waki lagu lamang kada alako mun kaki pas karo ngaju mempeng Mun ko ala ko apa, Pak? Jaring ko lambe bi ka kete pa sekolah. Mun sirut, pa muntuk, pa kuliah. kaki kapane ko careng tuang lan nemu apa palabenan mat saya nggak cong beni karo ijazah si bisa ngater anak sukses tapi kor atoro kau reng tuang pada bisa mencemper anak potong Pokon kok mun kakak kiri ya, Pak, selalu salah. Tak nemu benar sekali. ya Allah pokon mun mat tinggal ibelin reng tuwa ki abelayer Mun orang pas selalu salah kapak je. Pas becik kena bental tak terlebih leda iya. man kakek mau nebelin reng tuwa coba pas ngampul dah iya cong Aba kaki je beni keng malai, Pak. Keng ading penting keng ko ben lek sirut. Mungkin ko tak leke dedeh. Lah ko tokar ben lek sirut je. Kakek tak tahu keresan ding penting aki je, Pak. Nanas tangat teh. Jauh sing kok nyingke phơi. man demak kakek cong iya mun mat tinggal ibelin reng tuwa ku pas ngiding aki Kaki dulu. Iya, Mat. Beda mak kan susah, Mat. Bingung di luasnya kok dulu. Bingung di luasnya maksudnya ada remah. Posangi legena. Tuh, tak ada yang mana satu munda iya. Tak ada yang mana satu maksudnya. Ya tidak sekemak amat. Bingung kapi kau di manusia setia ya. Bingung kok setia dulu. Kok laku yang penting aki bitang apa? Itu yang benar ban siapa? Ben sirut. Tuh, cak karo di bedah ban sirut menang seloke kakek. Apa nasi keruwet? Ya tak empan dul. Cek benar sih laku yang penting aki. Polan sirut sendik lako. Sedangkan kok pengangguran. Kok emang tantang bapak je selalu salah. Ya biasa, nyaman orang tua. Tidak cak beli kakak, bibi kakek. Ya tak kabeli kereda rem dul. Cek reng kok yang penting benteretan. Nanas tangat teh. Tidak cak terus galau ah, main rokok boy. Dan mah. Mahir ah. Mayu. apa din lo kana ningi belo palo wala ki ngakaadyo tama din nyari tangan na kali matinggal ningi belo palo
Tak kalah kering ke ajom. Ibu udah kemale tak keto manen. Arap din. Alaban mo ni belen reng tua kali. Lainan ben sirut. Mun sirut pente ataro oca. Salah orang nang kiole abantu ka ekonomi reng tua. Lah, engkau tak mampuan di tinggal situ reng. Ang andi sirut makisalusin. Mi dai din. Coba danan kaki reng. Mun sirut kula magada alako kali. Mun tinggal pas karola ko tedung. Kapan belen reng tua wareng karengan. Kelin. Dular apa? Nak anak raja din. Lebeli poin. Terus anu kaki kilo palong. Sambil mau kena potong. Cek apa beda tongkat, cek apa beda deh. Ledidik apa bener. Itu sakit ding penting aki. Oh, meje kecan kali. Tak lepas caneng kue beli nada dem boy. Lain reng tua lain cara didik kena. Mayat, Mak kata laluang dulu. isya tang rekari dia. Ya kakek kanda. Dul, kok anak tanya saya dia dul. Mun seumpama kaki berdetang posisi dia dul. Bi bahapan pak karola kau penting kaki. Dek remah kaki. Ipegel mat. Cuma cok reng tuwer ya. Perbon songko. Makela mira nggak nung kelebu nah. Pakun yang kuinang cetak. Tak kira yang kuinang soko. Maksudnya dek remah dul. Isya ke ate mat. Sakadeng reng tuwer malai. Benih keng pegel. Keng maenga. Datang Jong. Iya pak. Astagfirullahaladzim. Keng pas jadi apa kakek Cong? Salah odin karo si beban. Teng kana saja tak karuan. Tak todus kalen. Pak, engkau benih keng tak totodus. Apa boleh bi kakek laku kiri bani ting penting aki. Ipah tak ada argen sakale matantang ale. Ya ampun kakek kalerong, pasti torot dong. Tak kikirna. Pak, kakek laku kikir kang kok bening kok si kelero. Pola nang kok si tandi lako. Bening ngak jia cara nadidik ngak foto. Ambu kak. Muni beli orang tua jadi di ngaki, cak laban. Gak ngerek kerek tau apa. Ngak jua pak oleh apa. Mun laku ting penting aki.
Kakek polerut. Saya nggak ya. Tengkarya tek kini ngokor dari soki baninjaan. Polan sendi kelakuan pasar rumah sapatot Malaysia tuaan. Yalah pak. Mungkin kok lah karena keti beban. Tinang kok nyeng. Kak nyeka. Kak, Tina torot cong. mun terus tak boleh di rumah, Pak. Oh, nyanyar kamat tinggal kakek. Deki kapan lah lapar lah mulai tibi juga. Mat, cek Mat. Aduh palang, tak nabi mat tinggal le. Cek gue kening cukup sepeda mat tinggal le pas mate. Tak gawat kiun deh. Banyak nak foto salamile jalan odi markenaring sepo korang bijak dalam adidi. Cek salah aki kuruban sekolah na. Keluarga panika arop aki lingkungan pertama tor utama seberperan dalam bentuk pola sikap dan pola pikiran. Tor kadang reng tua korang asokor bentak bisa narema anak foto apa bedena. Anak sesoki ioncu. Anak secokoben etampe eding penting aki satare tanan tak mikir cek budiare bekal maatokaran can rengkonan adidi anak panika cek pabede tongka pabede deui artena cek alem polan anak sesoki bencek sia-sia polana anak sekatendi.